Ya, Hah? Ngayon beli? ngetop tuh bonsai nih, Jok. Beli cang apel, Jok. Nah. Ada mana? Nih, gimana ini deh? Nih, ada tugasnya bingung. Tugas apa deh? Nih, cobalah hitung jumlah jari satu tangan Anda di dalam benda. Itu kayak maksud? Oh, tuh maksudnya deh. Made orang yang hitung jari jeliman made nih. Bang Raju, made ningalin itu deh. Bang ngidang macu dalam pikiran. Mungkin cara. Coba celepang 5 nih di kantong dia rasang. Oke, tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujang 6 deh. Mulai 6 ya. Ngitung tuh ada belum kan ada? Kene cara ngitung pang penuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 6 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 5. Bim. 1, 2, 3, 4, 5. Nih.
Siang. Kekele. Udah siang. Emang beli ular di mana? Hai. Arale. Nih tulis mata ni jadi jeli mana? Mata apa? Nih kurang ni jadi jeli mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ang kayak itu beli. Mata di dalam benda. Itu apa? Suka ke kandang. Mata dan. Nah, kurang misi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, sampai bisa minum. Coba beli bisa. Beli Nah. mata. 2, 4, 5. Tuh. 1, 2,